عبدي ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا جزيل الأجر في الدنيا. هداية الآيتين وجوب السكن والنفقة للمطلقة طلاقا رجعية. لأن وقت كالتتلر شريعة مني وفوا بيأتيو نتلر بانكانو إيقودنو ليانتيا نيرتيم رجعي كوغا فرقوا أقوانو وبنليلو وجوب السكن والنفقة للمطلقة الحامل حتى تضع حملها. شريعة مني لتتلر وفوا بانكانو ونتي مني ko ya dindo bance yo an yigul ko pombi halwa bamma ko apesa ko pombi ba ye ko wan garlo tuba o ba ko lo je ne halwa bamma ya ti o bereyo ni tibeyo ni kuli o je ndo munne o ya depanso nanti mami o bontalo wujubu sukuna wa nafaqa lil mutawaffa anha zawjaha wa hiya hamil ni tietina daga kanu kuwa igodino ne ya foko chalo ko ngawo o chalo ti halwa bamma o chalo ko ngol tugu o dal bari o ti gonne halwa bamma o bonnalo al mutallaqa ba'in wal maqtuta lam yaqdi lahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya foka wallo chalo siga nin yigil ciye ban bimana wallo chalo sigo kan furwa gono bimana nin yigil babi kul ben kalma nin yigil fiya babita tala babi ya bane talafuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa buno babur bakul ya antiye mitin ma bisukuna li hadisi fatima bintu qais kalma hadis chuwa ya antiye fatima bintu qais bisalu ukhti dhahak ya natanu li hadisi chuwa malama wa min fadli alladhi yanbaghi an la yansa loni ya pab biyanga mungani ka inda sundi in kanat muhtaja ila sukun aw nafaka ay yaskunaha lan timamiya liaso ko po piangan ta tlare na ya foko wallo chalo siglin yigir ban le babi ban to lan liaso ko piangan tari e ci ko tlare wankano bi wandino mutalla wa yunfik alaiha muddata iddatiha ya ci idda dana kalso da fundani ta lafiya sanin wankano wa ajruhu azim wa ban ko ngam yabi li annahu ahsan kalma ungambe wallahu yuhibbul muslimin da kaba utiya wang bi jaba kalma ya fuka ye babu kun imana wallo kalo siga linyi ga kiyamtu no biyal fun kiyamta da lafo ya mame kamar ne kamba kalmo ya inda wanna wace tilar wan kalo din ba woni wa inda na ta tilar wan kalo din amali ya so wano ja wanin funo sangicer ko kali da lafiyar sa giddin mana lafiyar ta ko fiyan ga motiyanka بنالوبا النفقة الواجبة تكون بحسب حال المطلق غنى وفقر والقاضي يقدرها انت شاها كتنبندي اوفوا يغانو جاكوبك توامبا اتن يا بانيني تبديري اوجين يا فرويدا بديرو جاي وامبا فرمامي وبيام لو لوم لو بيا با بوتبوري بيا دالن يا بامبا با ديرو جاي بيامي لا تبالي يرما كتلرو با ينكا da kamfir yangan tuwan ya alkan afiya da kanto ufoye suka tilare sabatan nan da isa munafiyar gwamnati ba yangan tuwan ya alfina ba mara kamfir ba isa fina ba mara fiye gan tara bantana da kanto lam biya gata buri ta wani buri yon babu wani ba diri gabban ni ojayi no fiye min da ma wani firi ba har mama da wani ba firin ya mama ya ta nan dai ka ba a tun ufoye ba ko yi ga lati mama ya وملوبا المطلقة طلاقا بائنا إن أرضعت ولدها لها أجرة إرضائها حسب اتفاق الطرفين الأم والأب أتنبني يبقى كبتيو نيغلي أما كالتيا نيكبار نيابلغي لو يابا غاني إبغا وبيو باني لو غاني إبغي لو بانبار نياب مام نالمبا بانبار ياب مام بان لا ياب ماري بالماما تلانيا شريعة من بالمامية أيوة وقل ليلو بيان القاعدة العام وهي أن لا تكلف نفس إلا وسعها أيوة لجواني وقل لنت وجورك لدغري واني الله سبحانه وتعالى لتقاعدة بكنتم ميال صوبة فريال ميال ننك فيال يفرو ننك فيال يفعلو بكم بولا ننكل بكم بولا تلغى زك كلمة نابيا زك لغي بكم بولا تلغى حج
kalma be ngapi haji palu an gyal ka ngapi al palu kulo ce kabwal lati la tukallafu nafsun illa wus'aha li qa'ida gabil wani salin kan firyal kul tabkan tuna ba lakkar shari'atu gunni lamman ti yal kul aya fiya lafiya e kan fir sari jan sagan kalija aya kan fir kalija sagan ko ro jemjoga liya kan to ngan duwanya yal kul ka kan firo ti kan tuna min yallol ma ayaban pur ko ban maniye ligbar ko ti kan tuna ngando aba de mudu bom lele alabi litiye de yo kafiya lafiya o yiya bo ka kan firlo le kan tuna ngando saban ba lafiya litiye poto pum be kan ngando lo ngabu kan nan ba achoka biyo ngani talancir kan linate kaida bayanu qa'idatul am wa hiya an la tukallaf nafsun illa wus'aha aywa be kan tum yel so ba friya tanen te yalti ayam ya kan choki to mariya dede o tir patungama to tur yal mo tir yakti to tiba ko yalti be ni jengiyam na